Šri Lanka, Kelanija, Great Temple, budistički hram gde je Buda bio 2 puta, nekoliko 4 do 5 godina posle prosvetljenja. Temperatura negde oko 50 stepeni. To je veliko svetilište gde svi budisti dolaze, inače u Šri Lanki 75% je budista, 25% čine hinduisti. Tu možete da čujete i da pročitate ono što je Buda rekao, a to je, ne verujte mojim rečima, zato što ih je Buda izgovorio, već ih dobro preispitajte, budite sami sebi svetli. Znači čista demokratija. Još je rekao, prenosim učenje jer vi i sva ostala bića tragate za srećom, pokušavajući da izbegnete patnju. Ja vam otkrivam stvari kakve jesu. Malo je poznato da kao što u hrišćanstvu postoji Biblija, tako i u budizmu postoji Biblija, to se zove Kanđur, Budina originalna kazivanja, koja se sastoji od 108 tomova sa 84.000 korisnih predavanja, dok su kasnije nastali komentari Kanđura, Tenđur, uobličeni u još 254 isto tako obimne knjige. Znači, Kelanija, hram, ne samo da je poznat po tome što je Buda tu bio 2 puta, već po ležećem Budi, čistog zlata, 6-7 metara, kao što ćete videti, i napolju 3 Bude, između ostalog belog Budu i drveta, sličnog onog što je, gde je Buda bio, gde je doživao prosvetljenje. Evo ovdje imate zlatnu Budu, dvojicu, i sad ćete vidjeti i ležećeg Budu, vrlo impozantno. Atmosfera je iznutra fenomenalna, uglavnom ljudi dolaze, tu mole se, duboko su u meditaciji, osjeća se izuzetno pozitivna energija. Znači, Buda nakon 6 anonimnih godina u Severnoj Indiji, kao mladi princ, došao je do mesta koje se danas naziva Bodh Gaya. Sada je tu selo, prepuno prosjaka, manastira, smešteno na 2/3 puta od Delhija do Kalkute, u državi Bihar, izuzetno prenaseljenoj. Kad je stigao u Bodh Gaju, oživjela su obećanja iz bezbrojnih prethodnih života i one, smestivši se pod razgranatim drvetom u blizini jedne rečice, odlučio da ostane u meditaciji sve dok ne dosegne stanje u kome će moći da pomogne svim bićima. Ovo isto zlatni Buda, iza njega su, znači, motivi iz Himalaja. Nakon nedelju dana u maju, za vreme punog meseca, to se dogodilo, i postao je Buda na svoj 35. rođendan. Na svoj rođendan je umro pod istim punim mesecom nakon 45 godina. Vidite Budu od zlata. Znači, smatra se da je Buda imao kožu boje zlata, znači nije bio klasičan indijac, da se presijavala poput metala, oči su mu bile plave, kao cvetlana, kosa crna sa čelično plavim prelivima, a udovi savršeno izvajani. Znači, suštinu Budinog učenja čini plemenita osmostruka staza, 4 plemenite istine. Vidite razne motive. Buda. Znači, život je ispunjen patnjom, to je, znači, prva. I to zato što je zbog bolesti, starenja, nezadovoljstva i svesnosti smrti. To je prva istina. Druga je, uzrok te patnje je vezanost ili želje
Znači prijanjanje za ovaj svet. Treće je eliminacija želje, to je jedini način da se ostrani patnja. Ja vidite ovde, budu, 3 bude, i drvo, gde je simbolično, gde je Buda doživao prosvetljenje. Četvrta, plemenita istina, otkriva način na koji se odstranjuju te želje i predstavljaju centralni deo budističke discipline. Znači, budizam nije religija, već je to jednostavno put, duhovni put, cilj prosvetljenje, kako da se prevaziđe patnja i kako da se postane srećan, i Buda je dao taj put. Znači, to nema nikakve veze sa religijom. To je jedan od mnogobrojnih duhovnih puteva. Sada postoji tu i osmostruka staza, a to je, recimo, ispravno razumevanje, znači prihvatanje života onakim kakav stvarno jeste. Ispravno mišljenje, znači podrazumeva pročišćenu svest, i osvust osjećanja koja predstavljaju prepreku na putu ka savršenstvu, kao što su, na primjer, pohota, pakost, surovost. Zatim, ispravno govorenje znači da čovjek mora da se trudi da ne bude razlike između onog što priča i onog što misli. Mora se kloniti laži, kleveta, ogovaranja, da se odnosi ljubazno prema svim ljudima, sa puno razumevanja. Ispravan govor ne bi smeo da bude glasan, nabijen emocijama, da potpaljuje strasti. Ovo malo liči na političke govore. Ne znam kako bi političari prihvatili budizam. Ispravno delanje, znači zabranjeno ubijanje, recimo ostala pravila se tiču lopovluka, velikodušnosti, seksualnog ponašanja, iskrenosti, poštenja, kao i protiv upotrebe opojnih pića i droge. Sve uspada sigurno i šljiva. Ispravno življenje, ovde vidite veliku stupu, stvarno bela, na 50 stepeni kada sunce sija, to je takav bljesak da ne možete da gledate. Ispravno življenje, znači da se izbegava svako vrstno lukavstvo, iskorišćavanje, jednostavno da se ne nanosi povreda, nepravda drugima. Zabranjeno, recimo, trgovina oružjem, živim bićima, meso, opojnim pićem, otrovom, drogom. Takođe, čovek ne može da bude vojnik, lovac ili ribar, niti zelenaš, prostitutka, gatara. Ispravno nastojanje su 10 savršenosti, velikodušnost, moral, integritet, odricanje od sveta, ne potpuno, nego privremeno. Mudrost, energičnost, strpljenje, poštenje, odlučnost, blagost, staloženost. Zatim ispravna svesnost, to znači razvitak intelektualnog znanja u cilju duhovnog napretka, najkraće rečeno. Gledamo, kelanija. Ispravna koncentracija na kraju, preporučuje se ravnomerno i tiho disanje. Izuzetno dobro mesto za meditaciju unutra. Prelepo je. Najposećeniji hram u Šrilanki. Interesantno da, recimo, hinduisti na Baliju koriste, znači isto, tibetanske tehnike. I ovde hindu izuzetno cene budizam. I postoje naravno velike sličnosti između hinduizma i budizma, a u Vedama to sve možete da nađete. Su opisani i Mojsije, i Buda, i Isus, Muhamed, Krišna, Rama. I monah.